Dobro jutro, još jednog utorka, 13. marta. Želim vam ekipa jutarnjeg programa Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Milica Kravić. Za danas smo pripremili razne priče, neke afirmativne, neke koje to baš i nisu. U rubrici o zdravstvu postavljamo pitanje zbog čega građani Srbije u 21. veku neredovno održavaju higijenu zuba i koje su posledice toga. To su samo neke od tema ovog jutra. Mnogi vas očekuju kao i prvi pregled najvažnijih vesti. Šta je novo, saznaćemo od Gorana Pavlovića. Dobro jutro, Gorane. Dobro jutro. Predsjednik Srbije Boris Tadić raspisaće u podne parlamentarne izbore u Srbiji. Eto, toliko što se tiče kuhinjice, a nama su na redu najvažnije vesti. 7:30 je. Nakon toga govorimo o zdravstvu, zato ostanite uz jutarnji program. Dobro jutro, poštovani gledalci. Ovo su vesti Radio Televizije Vojvodine. To su bile opširnije vesti, a sledi opširnija vremenska prognoza. Prema najavi meteorologa, danas će doći do razvedravanja, ali i slabljenja vetra. Biće prilično sunčano narednih dana, za vikend najavljuju i do 10 stepeni. Za vas koji želite da uživate u šetnji, to će biti sjajno vreme, a detaljnije o vremenu saznaćete od Branke. Pred nama su sve topliji dani sa puno sunčanih perioda. Jutra će i dalje biti hladna, ali će do kraja sedmice dnevna temperatura biti i do 20 stepeni. Prema rečima meteorologa, lepše vreme uslovljava polje visokog pritiska koje se širi sa zapada kontinenta. Lepo vreme pratit će i dosta sunčanih perioda, pa će temperatura biti u svakodnevnom porastu. Vama hvala što ste bili uz nas. Nadam se da smo vam olakšali rano jutro, možda pomogli da se pripremite za posao, fakultet ili da se jednostavno razbudite. Budite se nama svakog radnog dana od 6:30 do 9 sati.